ikaana e tangi ke tu'uara ikailau hakoni e ikai koe osi kapau teu angalaki e teu tui pikitai e ongo kei a kotoa ke tuko kilu a ofa e ongo e parofisai e takamo ui mahati e oko ota e aona e oku kei whakakona ko whaikaikaana e tangi ke tu'uara i kai lau hakoni e he i kai koe osi kapau teu anganaki e teu tui pikitai e ongo kei a kotoa e tu'o kimu a ofa e ongo e parofisai e whakamo ui mahati e hoko ota e ahona e oku kei whakakona o aki e kotoa ape kotoa iki moe whaliki luai koe atanga i ko oa i roto ni e o whalani o aki e kotoa ape kotoa iki moe whaliki luai koe atanga i ko oa i roto ni e o whalani ko whaikaikaana e tangi ke tu'uara i kai lau hakoni e he i kai koe osi kapau teu anganaki me teu tui pikitai e ongo kei a kotoa ke tuko kiru a ofa e ongo e parofisai e whakamo ui mahati e hoko ota e ahona e oku kei whakakona o aki e kotoa ape kotoa iki moe whaliki luai koe atanga i ko oa i roto ni e o whalani o aki e kotoa ape kotoa iki moe whaliki luai koe atanga i ko oa i roto ni e o whalani Ko kori ke uhu whanga mohenga hi talwha tapi ko toape. O ku wha o atu pe meheni, talangata ia te au o whai ki tua mamao. Whatapu atu kia ho eiki ka ma haata whanua. Whatapu atu kia haata ki lotu, pe mo i kainga tonga ko toape, ku ongo atu kia tiki motolu ki apina. Polokalama ko ia o e pongpongini, whatawangi pe ku lele e mea ko toape mehena. Ka taka mo to ki share tu pe ta polokalama.
o ku whawhiawhia whoke pongpongini, tau te mau e aha who e taha ke tau mo ui, ngai ngafa kehe, tak whahoko pe mi apina, malo pe ke i tahi ofa e tua o whaka o mai ki tau tolu, tau te au mai ki aha who o koeni. I he ahoni whoki o ku heni, pe a mo ke whahoko atu e proklama mawahe koeni, ma e community, ai o ku o heni pe mononga, pe mi he Auckland Women's Refugee. Aia o ku mai heni i he pongpongini ke whakahoko atu e tau proklama whaka community ko ia ki he wikeni. Aia ko whiawhia ke tata rei koe nong ke pongpongini. Ko ilo pe i he wiko osi na e hoko whanki paparema wha teknikari ka lawa ke kao mai i he proklama. Ka ku malawa ke whakakato i he pongpongini. Ke whewhe hake pea ku whewhe hake ai ngā ue pe me hena. E hu whanga atu pe he ngā whakatapu ko whai atu me ngā lua pe. Ka tā mo oku ke whahoko atu kita. Ko wingoa ko nonga labu staple, ko e te lele mai me he otu motu lalo mo e hala manga ono, mo e waiko tāpinga, mo e taulanga pasivulangi. Oku te whakautua pe i Okalani, ko e taha au he whangamokopuna i laise i tula mataki. Mo se ale lape labu. O ko whakaukau ngā tāmaki he wharehu whanga, ki he kakai whine pa moena o whanau i Okalani Nusila. Aia o ki loa ko Okumomis Refuge. Aia ko osiene tau e hongo fulu mawhitu e te ngā ue he potu ngā ue. Malo. Malo pito e nonga ko tui ko e tahaini o e taimi whawhiawhia. Lava ke whawhatala no atu ke te koe, pia mo e whahoko whatongia koe au kuke e whahoko i he ngā ue koe na. Koe hae whatongia o ke whahoko i he ngā ue anga, koe ka pau e ka inga hatokoni, ke nā whetu take atu ke te koe hae e whatongia koe au kuke whahoko, pia mi he ngā ue anga koe a kumi hufanga, mai hoi whawhine. Malo apito solo, koe tuunga o te whakautua ai ki potu ngā weni, koe tuunga pule he tawhaaki koni, koe ki he toka ngā ikon koe ai kakai whine aia o ku te uhanga pe o wahe ata i tawhaaki koni koe o kou toka ngā iko he potu ngā weni. Aia o ku iai e tawhaaki ki he residential, aia koe safe house, pe koe whetui a koe ku hui koe wharehu whanga. Aia ko wheitu koe ni o ku whare koe ni o ku kaike ngofua ke tala ka taha wheitu koe ni o tupei o Kalani he ofipe he city. Aia ko wheitu eni o ataha ki hataha o whiema o ke kore tokoni o kaike malu pe hao i hene nofo whanili ke hao o nofo i he whare koe ni. Aia o ku kau e whare koe ni he toka ngā i e au pa koe pe ai kau ngā ue o ngā ue ai. Aia koe ai toko taha ai o kulotonga ata ai alakanga koe ni he taimini ka pa o kia ha social worker o whanonga mai ki he polo kalamani o ata ke apply ke kau mai he ngā ue he potu ngā ue ni. Aia pa o kia ai pa mo e toko taha me toka ngā e whanau o kuia koe child advocate. O maho inga apito ke aha toa taha ke ne voice, pe ke ne hanga o whakahauko ai ngā whie mau koe e whanau. Ka koe mo toa taha ai o kune toka ngā e whanau koe i he tau nima ki lalo. Aia o koe kau ngaue koe ni o nau ngaue ko toa he safe house. Aia o ku kau ia he tawhakon ko toka ngā ipa toe tawhaki e taha ki he community o ku ai lewa ai toa taha o kune toka ngā i ai ngau e koen ki hanga whamiri pe o nau malu pe o nau ngahi api. Ka nau nofo pe o nau ai whie mau tokoni mo e ala mea pehe. Aia o ku kawai ai community advocate pa mo e polokalama e taha. Aia o ku i mahana e mo whanonga pehe lawe ki a tau afu he wike ko o sife kau aki pe mo e whana putik. Koe safety alarm at home, pe koe malu i koe ni o ku ataia ki hataha, pe he community o ku ikai ke neongo i o ku malu pe nofo tairiiri e ne nofo he community
ata pe ki hatangata pe ko hafifine pe ko hafamili ke nau apply ki he polokalama ko ini. Ai au tai totongi ko toa pe ai polokalama ko ini. Ai safety alarm. Pe ko e tawhaki e taha ke tawhaki ko whengau aki ko me tau polisi. Ai au kia e tō taha o me toka ngai tawhaki o ku ngau he tawhaki ko ini o kau mo ia he toka ngai ko ni e au. Pe mo e mau tawhaki ko ni ko ki he mau crisis line ai after hour pe ko e hoa wafa. Ai ko e telefoni ta e mamohe no i ko ni whakatonga. Aia o hoa wafa ai telefoni ko ni mo ba ai tawhaki ko ni. Aia ko ngahi pot ngawe ko ngahi ba ai ni ko o ko toka ngai ko he pot ngawe malo. Ia malo pito ko funga we lahi ni hono vahe nonga ko inga ko ange ko fa matala ku o ku ai tawhaki residential ko ai tawhaki ke toka ngai whanau ko tonga e tau ni makilalo ko ki community ka polisi alarm mo hafua e ngai ta faaki ko ni o mo feinga ke fakakato i he ngawe anga ka konga ulo aki ki he residential ko ke la ui ko safe house ko ha uhinga o kai ke o fufu ia e tu asila o ke ilo ai he kakai o ko ha uhinga te fito o ku tau fata mu aki ai o ke tala ke ilo tu asila ko ni Kono uhinga ai hakoni. Ai kai ke whakaha ke ilo hataha. Ai tua sila ko ni o ngā pele nyese ngahi. A teisi ko hawa ka mautonu. Ngā ka pau ko tō taha ko ia whie mau ke malu i miha tō taha na ne ngahi ko vi. O whie mau ia ke ko ene malu o whie mau ia ke oa tō ilo ki ai hata. Hange ka he koe taime ni i he ai o keisi au. Ko ka polisi te ape fatata o fia ka kai kon ko ngau e ko he purenga na mo ka polisi o peke na ilo e feitu ko ki ai safe house hange ko charity and family pe ko oranga tamariki o wiki na ilo na to feitu ko neongo ko na to ngai fa na ko wiki na ilo feitu ko ki ai safe house he purenga ma inga pito ke malu ai to tono ai to taha ko ko le to koni mai ke mau tolu ke malu me he community me hato e taha pe. Ta tawa e pepe ko hai. Ngata pe he loea mo ki mātolo o ku mau ngāu e me toko taha ko ia o ku ilo ke wheitu u ko ni ko o tau hia e toko taha ko ia. Koi. Aia koe, ea koe ne tuu lewa ana ko ia koe kakai, mahina whakateau koe hingoa koe ni o mai aki whapalangi, koe Women's Refuge. Aia ku hinga ia koe kakai whewhine. Aia koe kia kakai tangata ia tēnā o atu ki he whare hufanga o whatau mua pēa ki kakai whewhine. Ia. Koe whare koe ni o whatau mua pēa ki he kakai whewhine mo nau whanau o ku ngāhi kovi i nau tolu heo nau hange ko nau Māori pe ko nau kau mea. Pe koe, peke ngata pe he Māori pe kau mea, o toi kau pe whokia e o mātua. Hange ko hataha ia ki ke Māori kai nofu he o mātua o kau pe mua toko taha ko ia. O kau pe mātua he appeals ko ni koe nau whanau mo e mea. Ai ko sia nau whanau. Pe mo hataha pe community. Aia ko toko taha ko ni koe nofu tairi iri pe nofu iri fia ko ni koe fie mau ke alu ka feitu ke safe. Pe malu me ai ko feitu e ni koe o nau hau ki ai. Koi. Aia lewa koe ne tuu koe ai nonga koe o wai whoke ngahi keisi au hoko hange ka pau koe appeals poko pamamahi i koe hoko i api ki ho eik whawhine o ku awe nau taurea toku rewhea mai he whamau anga pe koe kau polisi pe koe ngahi waa e pure anga toku rewhea atu ka mōtolu whewhea ka pau o ku hoko ai whamamahi koe ni i ha api pea to'o hake pehe whine koa e telefoni o tātu ka mōtolu. O kulawa pia ki aluhanga tono atu me hoto api kia ki mōtolu o te fōri he kau polisi me pehe. Ia o kulawa pe. Ka pau hoko pe pale mā kia te ia pa mo ene ki whanau he whoi hoa e whawalu. Aia me taimi koe nai tā mai ai. Ia o kau. Malawa pe ke hao e tō taha ko ia ka pau me whie mau viviri ke hao o nofo he wharihuwhanga. Koe.
Ia tuunga ko I Nusilani ko Nusilani foki o ku ai homo ngā we o ku ai mea koe Women Refuge New Zealand pe mo Auckland Women's Refuge aia o ko kautaha ke eni pe ko mo kautaha tatau pe mo whamalu I he kautaha koni ai whakalufua pe ku ke pe ene lere he taimi ko ku whekumi ke kakai. Koe national ai koe NCIWR koe National Collective Independent Women's Refuge. Pea moe Auckland Women's Refuge o antaia he umbrella koe a National Women's Refuge. Aia o whafufua ko hinga ko Auckland Women's Refuge koe fufua refuge iana I whātu'u I Okalanini pa koe whikaua ia I Nusilani he tahiwa fitunima. Aia ku kau mautolu he refuge pe koe whare hufanga mo tuataha I Okalanini pa koe whare fufua whare hufanga ia nei whātu'u I Okalani Nusila. Koe ha a lahi. Aia mau anta pe. Koe ha a lahi o whakamamahi o hoko I api pe kono apius ko ia o whanau pea moe hoa ki whawhine o hoko I he ngahi api ko ha ai whahinga le volo e toki au ke ai pa mou toki tari ke nau whetu utaki atu kia ki mou tolu. E solo o koe ke toia hale volo o whakakalakalasi pe ai ha o koe ki safe house ka pau ku high risk o koe ke o wiri fia ke ne mo oi o koe ke malu no api e lava ke hao ki safe house pe ka pau o ku irisia pe ka malu pe he nofo no api o ku kei lau pe ia ke whai hato koni ki ai. He koe ke ngata pe he tā o kau fuki ai mo rea kovi. He ngā ko tau toli a koe a ki tau tolu tonga. A tau anga tau toli a koe tau tā I pe ke pupula hato mata pe mea pato lau koe apius. Ka pui he tuu koni koe ai lau koni koe ke tawhaki koe domestic violence. O ku kau e lea kovi ia mo I te ita mo e tukuaki hata e aha no hanehia pe koe. Whakamalohi e wahe. Hange koe ni kua hate ki vai pe ko hataha hato whaneri o te whamalohi e wahe. Ai wahe to taha koe o kau I he apis. Hange koe ni koe te tau ki hataha ke ua alia ke siasi koe hao pe ko no whai ate tokanga pe ka au. Aia ku I ko spiritual abuse. O kulahi au pita uta whaaki ia ai domestic violence o tonu ia ke tau mahinoi o kai koe tāpe. O kei kau pe mo ia he kapa e talawai pe taha ia o ku nofo ia I api o ku ngā hanga he neo mātu ana ia o ngahi kovi ia o lea kovi mo mea o kei lau pe ia koe abuse. O fia mao pe ke whahato koni ke toko taha koe. Koia. Te rewa ka pau koe mea ko hoko I api e talamai rewa he tamai ia. Koe whaunga whakatonga peni o ku anga ki ai whanau ko hono tau te ai nau tolo kinisi ko ngā ke nau poto mo o te nau whakahoko hangahi I anga o tai whiunga. Kai tā whoke whanau ia pe koe mari o ripoti ka ki mo tolu te mo ngau pe mo tolu ki ai neongo talama ia ko mea whakatonga hono kinisi nau tolu. Te mau ngau pe matau ki ai ka pau ko loto ia hono mari ke kau mai ke whia maa tokoni mo e pau ke whai ia he koinga he koe ke maunofu matori tonga ke whai e lao tonga. O Nusilani e nia o e lao ia Nusilani. Pa maho inga au pito ai tau hi ke malu e whanau. Ia ka pahe ke whai he tō taha ia koe he whae ia koe ia hanea. Paure te mauri poti e mautori au koe ke safe e whanau he nofo e mo mātua. So ka paurewa ko tuunga ia o kua o ki ai pia kai lewa ke whanongo ai mātu ai api ki ngahi mea koko mo whahoko pia mo ripoti lewa mo tolu ki he pure anga puka kau polisi puka e tawhaaki koni nau tawanga ai whanau ka pau ko abuse o koko he whanau ko harewa ai mea e hoko atu ki ai ko hai consequences e whihangahangai mo mātu ako ia. E whetu taki lewa ki ai e tawhaki koe ni koe o rangatamariki
Kana to ke ho matua o whakatotolo I pe koe hai ai mea nai hoko ai ka pau fie mau ha whamatala mea mau tonu pau ke o atu mo mau whakamatala ko ringa foki ke ilo pe koe hai mea nai hoko ke ki whamili koe ni. Ka pau na ia whamatala me ka polisi ku pau ke o mai me whamatala me ka polisi. Koe. Ai o kuahe ku os hoko ha whainga Palopalema o kua o matu ai na ke fai pena te talangata a mo me mono appeals koe o whanau pe ko hona ngai hoa kua ka tuunga kuna wa ki whare hopo pe ko ave whanau o whamawahe I me api ko consequences ia o nau ke hoko atu hono a whainga appeals koe ya Iyo o ku lahi au pito. Lahi au pito e Palopalema ko ia ku hoko. Au ke ngata pe ho tau matakari. Tau matakari ki he. Koe. Ai rewa ko ne tuu ko ia e nonga ko kapau rewa kapau te talanoa ke whama po opo aki e talanoa ko ku ta whakahoko mai he konga ko ia. Ai ko ne tātu pe ai toko taha ko ia ho maulaine o whakahoko atu ka te mautolu ko step rewa whakahoko te mohanga rewa o ko hanga hi mea te mo whakahoko te mo ave toko taha ko ia ko hae lo fuoloa ho mautauhi ki whamili ko ia kai ke ilo ke ai hono mari ko ngā safe fo ko ave mo toke safe house ko ha follow na no fo ai ko ha tuunga te mo toke lava ai tu kuanga na tol ke na fo ki hona ngahi api Malo apito solo ko as every case review case by case ka pa te ma okay ko family ko ni na ha o te ape fatata mahino hange ko hata haia o ku ngai ko vi ha to taha no fonua ka ko fine mo tua o kai ke no fonua ange ko ni ka pau o ku o vai o se hata we ho fulu pe toi lahi ange ko ni fu ka fu ke ai whakamana mana I ko ai no fonua he appeals he ngahi he ma tu a lahi o na mari mo hataha o ai pa ko ha o ni ko ha keisi pe he o tatai taha lewa ha safe house ia I o kalani te nauhanga o tokoni ai o keisi pe he ko hinga fu ko whakapaana he ko lau ia ko ni ko e mau safe house ko aho pe ua walo e te ha o no fo ai he ko crisis house he ko osi pe ko ko crisis house ko osi pe ko e te ai e te u tohi malu I kore malu me whare hopo ai a ko malu I kita mo te whanau o te kore kita ke whare hopo ngā we akwe u loia o mau ngā we aki pia ma o ko ia pa te kumi rewa a wheitu ke te hiki me ai he ose kimua he aho ua walu ka ko tāno a ke isi koe ni ka paku hataha ia o koe ke no whonua e toi lolo ati he aho ua walu e kuka whoki e toko ni ia ke mau e ne u tohi malu I koe me whare hopo a ia kai umaane ki whanau. Pea toi whaha wheinga ke immigration ni ke o mai ha ne tohi whakalao ke nofo I Nusilani. Hane tohi ngofua. Ko hinga ke lava o nofo whakalao o mai peha ne ki fo I work visa pe ko hinga ke kamata aki. Moto ai o ba mi te ia ke o to e no fo o vai no silani ka no fo whakalao. Ai a kono ke ia ko o ke isi ko o ko ngawe ko ki ai ko ki community. Wow, ko ai au ke tala no ko dai nini ki ha tapehe ko Hispaniti o Maria moha wife o va to taha ko ia pe to abuse e kono fai na tipot ko ki tonga ai te mo lava o ave ko ki hena pe lava ke mo kore ki he immigration ni ke o mahani ki visa hango visa ngau ko ke ta no ki ai ka kai fine ku na toku vaka I Nusilani o ka ke na mari na tolu henu na toku vaka pe heni ka ku hoko ha fainga abuses ka na tolu o ka ke na nofo na tolu heni o mo lava o tokoni ka na tolu pe ke lava ko nga ko na tunga fra visa. O kulava pe tokoni ko taimi pe o ku mention ai hataha a domestic violence o pe ko abuse o hoko ki ai o tatau e pe ko ha whainga tu kunga o no for society pe o work visa pe o ha o visa e pa
Pe hato e whahinga uhinga pe o Koi. kulawa pe ke toko ki nā tolu. He kohinga ko e domestic violence o kauia he hia mamafa i o tau whonuani. Tau whie mao le vaia ke toka ngai ki nā aki nā tolu koe o kore tokoni koe ke ta whaaki koe ia. I he tawhaaki koe ni e taha koe ni ku whemau ki uki eke atu ange. Ka pā hiki atu ai ki whamiri koe tau pehe ko hawhae, mohone ki whanau, o nau alo atu ki he safe house, o nau wha ahe wawalu. Pe koe peke nau te loto nau tolu, nau ulifia pe nau tau ke whoki ki api ki he api koe, kui a huspaniti. O ku maulawa o tokoni ke whengai ke whakawhihoko taki ki nau tolu pe moe Housing New Zealand ke lava mau hanau whare me he pure anga ke nau whoki ki ai o kumalu. O kua hawhai ngata whakpehe o maulawa o whahatokoni ai iha mō ngāwe. Ia malo pito solo, koe kauia he tokoni he whai waha taimi kon koe ahe wawalu mana e ngalo pe ke mention ki mua. Ai toka ngā ikoni koe ki nā tolu ke mau e nā tohi whakalao koe no malu ki nā tolu mi whare hopo. Pea kawai pa moe Housing New Zealand pe koe private rental ke tokoni ki nā tolu ke apply ke u whare koe ni. Pea moe taha koe apply ki ha pau koe kia ha nau wahi. Hange kua taha ia u ia na e whalala pe ia kono maari pe kono kau mea ke ngawe paanga pea wahi e tō taha ia ko ia o whiunga pe moe nau nofu whamiri. Pea kai piki hane wahi. Aia o mau toi toko ni mo tō taha ko ia whengawe aki pea moe welfare pe koe MSC ke mau e nau wahi. Ai kagai whiwhine koe ni mo e nau whanau. Ai au kau kotoa pēa o ngahi tokon. Pēa ka pau e atia ka taimi ko o se ahe ua walu. O tike ke maha whei tō ia ke nau hiki ki ai pa nau kei nofu taimi iri pē. O kulawa pe ki whakaloloa. Koi. O kulawa pe ki whakaloloa e nau no fōko hinga ke o lewa ke mau e nau whare. Ko hinga tau mahi no e pe taimini. O kusisi e whare no whatotongi mo u whare i o kalanini. O kulahi e tari goi ke he u whare no whoanga. Ai au kulawa piki whakaloloa. Koi. Pea ku tui whoki e kaunga e nau alo atu mea ki mou tolu he koe ke whainga ngawe anga whoki ku ke whakatala noa ki ai nonga o ku risk au pito ai kakai kuna alo atu ki ai. Pea ku tui he taimi ku mou refer ai ki he ngahi whare pe ko rental o ku nau kau nau tolu i he priority ia ki mua mahalo i he mea ku e lava e pure angai a mua e nau whare ai, Iyo koe rifiat koe hataha koe mia mau tolu koe ki he Housing New Zealand. O ku kau ia he malunga taha koe poini koe ki he apalai koe whare he. Aia pakapau e aha whare e ataha mai pe he foi taimi koe ia e omele whainga maari e mai toko taha koe ia. Aia o soko e ki mua na ia e ku famili na e apalai pe wharai te pao ke moni te ku mai nau whare a nau tonu. Aia ku kau nau to o kau e potungau e koe ni he maulunga e nau ulisi ko o atu koe ke whekumi koe ke mau koe hawhare hatoko taha o alo atu me mau tonu. Koe tau mua whokia o ku whahau koe ta prokalama i he pongpongi ni e nonga. Ko hinga whoki he ku o toko lahi o tau kainga tonga he community i Nusilani. O ku kai ke nau fuhanga mahino ai ngahi whatongia ku mōkai. Ku ngā ku mō ngā whangau ko ku mō whahau ko mō whate fito ke toko ni ai kainga tonga koe o ku nau uesia he whainga palo parema koe ia. Ka koe mga he monu ia te nau lava mau me ai hange koe ku ke taranoa ki ai he Housing New Zealand. O tui e lava o hanku na mai lava pe o whenga i ki he wins ke hanau wahe pe kwa whainga tokoni whakapaanga e lava tokoni ka ki nau tolu. Ko tui ko mea mahu inga ia ko mahu inga i he ahoni i he taranoa ku ke whai. Pe e lava kakai ke nau whoki mai o tō whanongu ke whoi tepi koe ni. Ke lawa ke nau mahino e ngahi mea ko ia o ku ngau e ko ku mō whai. Ka ko ngau te ke aha, whika telefoni te ke tuku mai, ko ha ai crisis line o ku mō ngau e aki, o ka hoko e mea peheni ko ni o tatara noa ki ai. Ko crisis line te atpe ai whika e ua. Ko noa hiva tolu fitu walu, fitu ono tolu nima,
Pe ko noa valunge au, fitu tolu tolu, valu wha tolu. Aia ko alu pe ki he noa valunge au, pe a ke hanga lomi e option 1, pe a ke alu me ai ke option 2, aia ko e hau ia ko ka mautolu o te ke hau ki he Auckland Moments Refuge. Aia e connect anga tonu mai pe ki a mautolu. Koia. Aia ko e fika ia ke tuku mai, ko noa valunge au, fitu tolu tolu, valu wha tolu. Lomi e option 1, te lomi lewa option 2, te ko ne alatu hanga tonu ia kia ki mautolu. O te ai mga hine a whatongia kehe e nonga o kai ke ulawa o whehu ia ke te koe, ka ku ke mahu inga ia ke whakahoko mai, koia. Ia e solo, hange ko whakatala noa ko ki mua ko he u contract ko toka ngai. Koia. Ai community, hange kon ko haki family pe ko hataha pe ia o malu pe hene nofo no api. Kane fie mau ha toko ni whekau aki moha ako pe ko haporo kalama ke ne toi ilo loloto ange ki he anga koe ai nofo vare rei koe a ana pe amono mari pa moe whanau. O maulawa pe ke toko ni ai toko taha ko ia. Peka pau nofo ia o kono mari ana ne lea kovi i pe he meme aho kotoa pe. Pe ko he ngau kai ki hanga no mari ana o ange hapa anga ki ai o to tari pe ke kore. O kukau moia e foki he koe apilsi urunga ngai a ko ia. O kau pe mau toko ni ke whai ha whaunga koe ke tokoni ki ai koe mo no mari ke na nofo vare rei mo ne. He anga koe na nofo mo na ki whanau, ka pau ia na whanau. O ia mo ta whaki koe ni koe ka taha koe koe ke fie hau ia nofo e mau safe house. Ai koe a safety alarm koe na tala noa ki mua. Koe safety alarm pe koe whanau koe te. O te apply kita ki he ke foi polo kalama ko ni o te kapau o ku fie mau ia ke toko ni i kita ko ngā ke malu i kita me toko taha ko me ngā ko vi kita. Te hanga kita ia o te nofo mo foi mo alarm ko ni foi mahina e ono. Aia ko mahina e ono ko ia o tai totongi ko to ai foi mahina e ono he. Ai ko alarm ko ni o connect ia ki he ka polisi. Pea mo e tamsu ko e potungawe o nau toka ngai e alam. Au tu e potungawe ko e ni i taulanga. Pea ko e hoko kaha palopale ma ki toko taha ko ia ne lomi i pe ai ki kahoa pe ko e vesa ku ne ngawe aki. O ku i he miniti e taha ki he nima ai hao e kau polisi ki hoto api ha hoko ha palopale ma. Kita. Aia ko e vabe taha ia. O ku vawe ange ai ngā ue a safety alarm, me ngā ue koe a protection order, a tohi malu i koe mi whare hopo. Ka pau e hanga hai toko taha koe a mau i e lao, pe a tae ai toko taha koe ni ke kau polisi, o ngā ue aki a protection order pe kone tohi malu i, e tuai e hao e kau polisi e a o peo hou ai ua. E toki hao e kau polisi ki whaha tokoni. Ka koe ki polo kalama e koe ni a safety alarm, o ku vawe au pito, ai hao e kau polisi. Pau keke ngata pe hao to maari pe ko hate kau mea. Pe ko hataha hange pe ko hataha to kau ngā api. Whi mau ke malu kita mea ai. Hange ko e ngahi mātua ko seo he taimini o kulahe e ngahi mātua. Whawhitai pe o keke kau ai ho tau matakari tonga. Kape kau muri ai malu i nau ton he nau whanau. O ngā we aki ai polo kalama koe ni. Ai safety alarm. Aia mau inga ia ha ko ngā tai totongi o koe ke nau totongi ko kalama koe ni o ku totongi ko toa pe ia me whare hoko me he whamau anga ko anu sila he tawhaki ko ni koe domestic violence pe a monu ia e kakai ko na apply ko ke he koe ke ngata pe he alarm pe ka pau ia ha matapa ia o ku matapa sio ata au fe mau ke ai ha matapa ia o ku fefeka pe a oa e toi lava toko taha ko ia o whahi e matapa sio ataka ai pe matapa papa e lava pe mo ai polo kalama ko e ni o fotu e matapa ko ia o matapa teke ku o mau pe ka umea o mau ko hinga ko no ngahi ko vi i ko he toko taha ko ia
ai ki family ko ni. Ai au kau e polo kalama ko ni ki polo kalama mahuinga. O kai ki ngata pe ho to kau mea ka toi kau ai pe mo matua. He kai matua ia na no tai li ko nga ko na fa na ko mo ave na vai. Pe amo ngawe aki e na upen ngahi pa he pensoni pa ge fa malo na to ke whakatau ho nau ngahi api ko huinga ke ome paanga ko ia umea pehe. Ai au nau whakarea nau tōria o kore tokoni mai ka mautonu ke ai e polo kalama ko e nia whakatu ho nau ngahi api. Ko mea mahu inga o pito ia ku ke whakatala noa ki a ipe koutui ki o tau community tonga ko e oku ose daimi ai whainga mo ui no noa ia ko e pe mo kei whakahoko ai ngahi appeals kehe i he mo ui o ku ngata atu pe ia i tonga o koe ki te hoko mai ngai mea koe ki morini he ku lahi a pito ai ngahi ngau e anga hange ko ngau ko ku mui ai nonga o ku toko nii a ho tau ka ai ho e kwhawhine mo tau whanau ke ua te hoko ke ai whainga mea koe ni. Ka koe tia ke ngahi whainga maari e ko koku lava ka koe ke uhinga ia ke ro i peha ki familia o tāna toke atu whinga ke mao hanau whare tu ke ka pau koe ka whainga monu ia pete nau mao ka koe anga ini e ngā ue koku nau whaina tāno whaku whia mao ho mou toko taha ngā ue lo tonga ata koe ha mea e whakahoko e hataha ka pau uku mahu inga ia ke ngā ue i he whainga ngā ue anga koe ni ku ke whahoko. O whia mau ha toko taha ku o si mao hanele sisita whaka social worker i no silani ka pau pe ko hane tau ke ngā ue he ngā ue ko ni ko e ki ta whaki ko e domestic violence pe ko e ngā ko vi ko ni ko e ai ka kai whewhine mo nau whanau mo ato e taha pe o ku ataha ai ngā ue ko ni o lo tonga tuwaki o ko e hoa e tau noa ai a ko e tō taha ko ni o whia mau ia ke ngā ue he mau whare hufanga. Koe. Ai a ko e mea e taha na Koe. Hoko atu koe. Mea tāna, ia, nai kai ki nai maha, nai tau mia pia au ke mention he time ko na ke e mai e koe a safe house, he time ko ni koe ka hiki aha ki family me mau safe house, ka mau hanau ki wha. Wa tatapi ka pai maha nau ki whare, o kumau toi toko ni mo nau tolu. Toko ni nau tolu ke whaka nau whare ho nau whare. O ke ki ngata pehe mo he anga koe sea, toko ni ki nā tolu, koe hape leo nau whia mau ke nau alu moia ko nau whanki whare fo o kok mau. O kau moia he toko ne pot ngau e ko ni o pe ke totongi, tai totongi ko toa pe ai toko ni ko ni o whai ko ni ka nau tolu. Pe au toi ai pe toko tatonga o kune toka ngā e ta whaaki ko ni. He ta whaaki ko ni he whakakalakalasi pe ta whaaki ko ni ko ku iai ko ni. He pot ngā ue koe ni. Ai ako ta whake ni a koe ai ni ko toka ngai, ta whaki ko ni koe ki he toko ni i ko ni koe e taimi ko ngau whia mak toko ni viviri ai koe ki he manu koe me toko taha ko malu me ai. Pam toi ai me ta whaki e taha ki ta whaki a koe ni koe ki he resource pa moi finance, moi u ta whaki e taha ia, u toi ai pe toko taha ia me toko ni e ta whaki, o ne toka ngai e ta whaki. Ka vukau ai ngai whae ko nau hau ki he ni. O toi kau pe mo nau tolu no toko ni ke awe ai u nau whare koe hange koe kafu koe pe mea ko tope o whia mau ko nau whare o mau ko tope mo ia i he potu ngā ue koe ni. Pe a hange pe ko hataha o mau ngā ue mo i he community o whia mau toko ni ka whia mau he umea pe he o toi lawa pe mo ia toko ni. Ngā fuka taimene mo ko ala koe ngai family o koe ke lava whakatau ai kafu. Hange koe hita he. U mea pehe o mau toi lava toko ni o ka pauwaha nau whia mau ke maha toko ni me MSC pe koe welfare. O mau toi lava pe o toko ni nā tō ke mau toko ni koe. Koe ngā pe ke mahina o pito pe ke kakai e nau whanongo mai. Ka pau ko ki familia ni ku nau whia mau toko ni ko ngā ko appeals po ka whainga uhinga pehe. Ka ke te aha whainga maari e ke te to atu hakafu moha pilo mo ngai mea pehe. Ka ke te aha whainga maari e ke o atu moha shopping. Ka nau olatu ka ki mo tolo o ku mou ko hea tu unga te nau iahe ahu a walu ko ia te mou o ku mou whawhanga pe ki nau tolo mo whakakafu i nau tonge nau mawhana pe ku
toke o whikau ke nau te whokpea o maha nau mea pehe, puka. Malo pito solo. Ko taimi ko nau Hawaii o ke whikau ke nau ha moa kafu moa toi mea. Koia. Ko e hape mea tui mai e taimi ko ia. Pea ka pau kua hawhanki mea vaenga ka ore ka manako ke nau ngā we aki. Hange pe ko ha u toi tā u ko e passport. Ko umea maho inga pe ia ko o whimau ke nau ha u ko ia. O ko smau ko toa pe ai u loki o si ai pe u mohe anga. O smau ko toa pe ai kafu ko e tauweri. Umea ko toa pe o fie mau ko te mau ko i api ku mau ko toa pe ai. Hange ko mea kai ko mea o kuma ko to pe ai ka rewa ke au ka taimi kuma wa hane bahe pia to pilava pe to ta ko ya to ka nga ia ka ko foi baha taimi atu ko ia o to nga ko to pe po tu mau hange pe ko fratala no ko mo ko ke ki family ko ova ko kuma to ko ni pe ki family ko ia ka rewa ke ma o ha ane bahe pe ko ha to ko ni ki ai pia toki lava le va ki tukuange atu ke ne hanga pe ia toka ngā ia. Koia. Ka kapau iai ka inga tonga kuna whainga fua ia pena tol ke nau rea ka koe. Te nau ke ngau ia ki pe 0800 fitu tol wal wha tolu pe koe aha whika mawahe ia ke nau fitu taki hanga tono pe ke te koe. Ea o koe pe e ku whika hanga tonu pe o ta hanga tonu ma pe ke te au. Aia koe whika koe noa hiva. Koia. Ua wanoa. Yeah. Lima noa tolu noa. Koia. Pe koe mobile phone koe noa ua taha. Yeah. Ono no noa taha whawhitu. Koia. Aia koe whika aia ku mo whanonga mai peke ai koe noa hiva. Ua noa, lima noa tolu noa. Pe koe noa ua taha. Ono noa taha whawhitu. Aia ka pau ku ke whia rea hanga tonu pe koe ke anonga. Whainga fua iange pe koho ta anoa ke ai, ho te fau holo he u laine koe o transfer holo koe ai. Koe whika aena ko stuku atu, koe na ua noa, ai ko noa hiva, ua noa, lima noa, tolu noa, pe koe whika telefoni toto o, koe noa ua taha, ono noa taha whawhitu. I he wha au singa koe ni tapolo kalama, e nonga ko atka te koe ki wha opo mai ka pa ute ai hame ate ke whie wha osi aki, ki mua ke ta mawai i he pongpongini. At pene e whamalo solo ke te koe ko hinga koe kau mai e kau whanongo ko toa mai pe me ngā lope he talitali lele ai ki whine motua koe ni he polo kalama koe ni oi hawani papu mahoinga pito ke ino ho tau matakari ai toko ni moe feitu ka pau o kuke whaingata ia pe o kuke whiema toko ni ko hinga o kai ko hinga pe ko tonga te o alawia tala ko hinga ko tau ulunga anga whakatonga he taime ni ihu tau wilifia ko hinga na o alawia tala noa i ho ke isi ki hataha o taku ia pa perengesi he ngā ue ko ni kumau whai kumau os whakapapau ko hinga ko u whamatala ko toa pe whai mai hatoa taha ka mau tolu o kumau inga ke tau ia ke maa o wai ke ngofua ia ke wala ato e tā noa ki hono whamiri, pia kato e taha ai. O whie mau ai to tonu mo e malu o whakamatala, ka ke whie mau toko ni o mau tātari lele koe ke whetu taki mai. O mau heni ke whai whatongi atu ma ki mo tonu, ai tonga toko toa pe o mau whakapaia i Aotearoa. Malo. Malo pito e nonga ko whamalo lahi atu ke te koe, whainga maria koe pongpongini, pe au ku maoni apito e whamatala ku me whatala noa ku ke whahoko, pe ku whamalo lahi atu ke te koe, pe mga anga i he ngawe lahi ku mo whahoko ma tau community, mo e community ko toa pe, o kai whoko e polkalama ku te whito pe ke kautonga, ka au ku koe ko kakai ko toa pe o ku ata ke whahoko ki ai e polkalama ngawe ku mo whahoko, o lawe ai pe mo tau kainga tonga, kore atu ke te mo tolu ka inga tonga, tatau te whito ka pau ke nofo i o kalani heni, no usila, hanga sea atu polo kalama ke lava ke mamata ki ai, toko lahi taha o tau ka inga tonga o kui no usila ni, ko hinga ko ngahi tokoni, mo ngahi whainga maari e ko ni, ke ona ake aha taimi ko ke whainga tā ia, i ha whainga whakamamahi o hoko i api, pako hano appeals koe ke ilo mea te ke whai, pa ke si nofo ai pe, mo ngahi paloparema ko ia,
kakahiri ko ia o ku ata anonga pa ngawe anga ko nuku nau ia ai Auckland Women's Refuge ke nau tokonia tu kia te koe i fika telefoniko ni te lava ta ki ai noa valunge au fitu tolu tolu valu fa tolu noa valunge au fitu tolu tolu valu fa tolu ko fika telefonia ki ngawe anga ko ia pe ko tahanga tonu pe ki anonga e noa hiva ua noa ni manoa tolu noa pe ko telefon to o ko noa ua taha ono noa taha fa fitu malo apita mo mea mai mo mea ka tau tok felongo aki